prilike, evo znači idem sad na posao, 5 sati i 25 minuta, ustao sam u 3 i gledao utakmicu. Da sam znao da će onaki debili igrat, ne bi ni ustao. Onaki debili, nema nikog. Onaki debili, ko što su Svrake, Vrančić, Jahić, Mujdže. Dobro, Mujdža je dobar bio, oprosti Mujdža. Ko je? Jahić, Vrančić, Svraka. Ono su debili. Ono su debilčine najveće. Ono treba istrati iz reprezentacije. Neki prijateljska, Sušić, valjda zna koliko i nama Bosancima znači prijateljske utakmice. Ne znam što je prijateljska. Kako je isprobavanje, igra se provjerenim igračima. Svraka ušao, onaj Vranješ, trojku stavio, spustio neku kosicu, nešto glumi nekog budalu. Moja budalo. Znaš koje mi je krivo? Nikad mi teže nije bilo nego sad. Prvo što nisam jedini, nego može ovako stotine, hiljade Bosanaca ustalo ranije, prije posla, prije škole, prije fakulteta, išlo na gledat utakmicu. A vi se tako zajebajete. A nije to zajebance, vi ne znate igra fudbal. Vi nemate pojma igra fudbal. Samo što hoću da kažem je da niste zaslužili respekt koji vam pružam. Čast izuzecima, ali vi ste debili pojedinci. Znači, toliko sam nervozan, toliko sam iznerviran da ste mi pokvarili. Ne znam kako se izdržati ovih 8 sati. Ne znam kako se izdržati ovih 8 sati na poslu. Znači, kratak klip, vidjet ćemo, evo znači, kiša pada, ja idem još kasnije na posao. Katastrofa, znači. Nisam jedini 100%, zafrkali ste dan hiljadama Bosanaca. Gotovo ti Vranješu, ti Jahiću, ti Srakovan, kakav Sraka, bo? Ti igraj za reprezentaciju životinja, štaš nama? Kakav Željo, kakav Bosna? Provjerene igrače, zove, ovo mi smo bez Pahića i Parca, Kant. Eto toliko, pogledajte malo panoramu ovdje, gdje je ovdje velika crkva. Evo, tu ja jedem inače, vamo neki veliki trg, iza mene nema nikog. Mogu se snimati, mogu se derat. Eto. To je to, neću ništa više da govorim. Nadam se da sam dosta rekao. Ovaj ću klip staviti na interes, možda nekad večeras, jer me večeras dovedet, možda nema kuće. Tako da, evo, opet da ne kažem da lažete. Da ne kažete da lažem, evo koliko sati. 5:23. I znači, 5:45 meni posljednji posao, još ima neki 15 minuta posla. I raspravim se i kako. Eto, nemam pojma. Svraka, Vranješ, Jahić, out.